Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Chapit Kmi, but Kikubo, Baman Kasi. Kumshi binta ban pen bore ka sorkar na ka binta ban pen tray kam no mardor ya ka ILP ban pen state no ban bo ya ki kerdop entry exit point ka seng khasi student union kalapelong ya ka jingshong kalan mongor haman la ki district haringkat ki wei ki seng bhalang ki baken tum ya ka FKJGP HNYF RBYF GSU AYWO bat ADE henin ka sngi ka khandai tarik unai weng ar hajar ar phau Ginong yalam jong ki seng bhalang ki balawan ban yashim benta hakatei ka jingshong kalan mungor ki ladawaru bana ka sorkar ka dei ban pen state no bat ban pen tray kam no ek ILP bat entry exit point habaro ka wei ka jilla bat kumjoru ban pen rong ya ka ktien khasi haka khirnit bafra jong ka riti senshar kari India bat ban pen bet no yo port usam ka jilla bat ban weng ya ka CAA na ka jilla Kiminsim jeng pardo parasnam gejungi kiladu no ikun samla jeng kabri hunyotrap kila krau kamet kila shong ha along kila kit renjan kimukot duma leni ki cases namar badang renjan ki isu ki badang sateng lakadai hapo langpi lakadai hasor selong lakadai ha ichamati lakadai hapo block 1 lakadai hapo block 2 lani hakano-kano kabenta jong kabri hunyotrap balai kajat benriu kejungi kayam pangnut hadu kani manu bala ban pentingan kita ki umat ki baktang ki betut nadu ulum sopat beneng nadu ulum selong kadal tenrahi nganong ipi parado parasnam kadai namarba hadin anding ilayo ya la kajong kejela haus nam khat khandai spa nyu phawei ki sarkar nadu katugopor bangilo mangisen syarhi hadu kaniga khlimat ka bamanta kumbala keren de kinong keren gi bamne kimdon kajingit khli da ka banta jong kari bagajat benriu kimdon kata ka vision leni ka jingyu i jingai na ka banta kumnu ban benne pensa ya kata ka snap ka bakarpang jong kajat benriu henry gibun kambek tang ban perkhat hatu kasuki jonga kaskem ne em kini kalong ke kabas ngusi nek bas ngusi kthang kabalawan hap hakajela kajungi bat khamtam me hakajak benriu kasi kajungi nganong ngi hangni ngiyang ngiwa kini gibana sangni ngiyakran ya ka ILP ngiyakran ya ka entry exit points ngiyakran ya ka CAA ngiyakran ya ka ktin kasi ya ka kernit ka bapra ngiyakran hakabaydei bat kamat jung put usam kiladei kimat kibalarim ne kibalarim tam ngasukwa ban pesngawi pi badan kibayalam bakla kibaong ba kisauseng kihinyuseng ya ka ILP ki kenran din hau arajar khatlai henry maki kidiban perkhat samaki ba South Ligiseng gimana bro? Rinjong trip. Bagi doon sa Ligiseng po, dari Garo Hills. Kalau si penta ke bangin penkirim dia, berterkenal yang saya suka yakiman jidawa ke bana kaliang ke South Ligiseng ke bagi daya dawan di pos kuat. Oh, ni mat no kini sistem pemerintah ya kecingwan no Islam bat ke penongi bangin hab ban buat berhenti ya ke protokol ke bagas sarkar kabu banyada ya baru ginong susong tu kecelah ni berkowe Henry banyakan tu bomban miladu kamaksim kata kecing set hak PD bat kecing pi kejungi kalong kai bamla ban pilihan nilai dawa ban hadu kini skiru kadang im hak kamaksim kadunut jungi ban dawan ke sarkar bakade ban menteri kamardo hak PD bat kini kecing dawa kejungi kabalong nadu ka ILP MRSSC ban implement no ya ka entry point hapo ka jaka kejungi ka banglador ka paspis ka khathatli bat nila dawa tu ba kentin kasi kali bandung ha kernit ka bakhatra jong ka sarkar India hi berkowe ban ngidan ru ka jindawa batun bay yo put usam ka nadu bengiyo ya kejela mi kala hadu kini si rungi ba ngidang mat jinge ha ka bidi
baru pun besar. Kalau ini Jawa jadi baru ni saisin ni nami yang sangat penting bantuan paus ke sarkar ke bangin hong sangat sarkar ma kadai menteri kam no kadai simla ya karai mardon batulong no ya ki an ya ki bangsa na po rilum garoils ginang yakran kumno bangin perkapa digi eki lenti bangin ya chakmat bantagila chiki te hoy udon uni covid upenthon la sing nyumlong ban ya malam mene ban ya penjur dagi pat kila kilenti ndai ni shembe kalat ba hadu kanun nila ban abi kata man i ka chabri ujungi ka na juma apadang covid ni sha challenge ka chabri ujungi imi kisal social media ki allegation ki bala keno ka chabri ujungi hadu ba tentang kala perlong ngi bingin sukun ni mo le ko mo in sukun nomor bale ba kadang don kini ka covid ki haban follow kini protokol bar kai tanda kanun nila ban sha telara ka sarkar ka kwa ban pensenge kita ki Raka sarkar migalia kakwa ban monra ita law and order situation kadi ka sarkar migalia ka ban shim serious ban ikran ka sarkar India banong bangla don kame ka ya ka LP penterekam kerke no aku mapili ka Manipur nangta de ban initiate no igini khatpratali ki priority jangka country executive sutu syai ba ka resolution jangka state assembly kala ada ilpa ka rai jangka constitutional body kamu ada constitutional body jangka jela jungi kala rai menteri kami ka ILP kamu sulungo pa kalong balai ka central government kam simkhia ka ni ka banta ni hapan sutu pa sakawai ka banta lamar ka rukom trikam ka ain po India la dala asna ka assembly ka nuno ka ain pada kilapas ka nuno solution ke India kaya baik kata ka bangyong kata ka procedure established by law no kamu ni haban bu jengkeli ke sarkar Meghalaya bakal ayatnya mereka kata prosedur established by law kalau hak kopi ni mereka kata resolution si governor hadung tangi gitu. Lamar ka sistem hukum terikam India mi kabumut kano resolution ka bapas ka sarkar jela ka habiat yang governor sapus kong ka sarkar kami. Dia kata ka bentang i kala kelat kenang mak ni sarkar. Hoi kam lelai lada ka sarkar Meghalaya ling bagi nong yalam yang sarkar kila ban nangra ya kata karai jong ka ying dorbar sawan jong ka Meghalaya siapo central government henry kalenti ke badai kat kumkaan long ki habban konsol tu gubernur kata ka bentang i ba sarkar Meghalaya kala le khnang kala skip khnang imat dag jing tungu ban dili yang ni ka bentang tementa ladang ia keran dia kata ka bentang ka jing duko nak yang sarkar Meghalaya ngai ba kadai kata ladang ia pai pat ka jing duko jong sarkar India ru haga jing i jonga hadu banga puli ko khobor mene ngai ban ban sarkar India kamon ya kanu ko benta ka bangi kung kisang balang kung jay balriu ngidawa ban dia ka ban pesange ya kata jingwan rung ka thep ki menteri chen ni jela jing normal balai dang bene ngai ko khobor ba ka sarkar India kamtre ban weng ya ka kendon ka boong ban weng no ya ka amendment of schedule haga bay day ya kita gi on represented try kata i ban ba kalong ka challenge persya ban ya ka sur jong ka jay balriu nang ni ba ngim kwa ya kum kita ki influx lah kilong naksurok nani nakai nama kata kajing bamweng ya kata kentin on represented tribe ha kata amendment yang schedule bakin long member nominated by directly kata ro kadai kawe kajing thambor ko balong direct kaba penihi kalong ni kum kajai ban red pat hadin bangilai i mo belum ini kami selesai ini sih senjam waktu dari turun cuma ke kelam di suatu bah kelam kala bentuk bun kili yang madu sedang dekat. Andai dengan susngap bensukai dengan singoba sim betul singoba kamlong tadi namar ba pala jadi senam penting nak dia kasar dia kami sama skor dia kajing dawa cepat ba cuma jalan. Pak hadin ba nak liang kita kintu pemut ki nong thoan jok skar jala dalam menjur tak boleh kesor ban pas resolution hak kendai tidak cukup naik nopra cukup yang melej ban dawal terikam ke LP buat berjalan jungi dari nimla masuk tu kim 4 lak ban puli kita di jakne jang wat di jak mair kita dari kini kalau tiba ke sarkar India kam semlakan snap dia kejing angut kejing dawa jong baik semua jalan boleh. Bat rajuk ko PNI ya kajing suki jing dai kini ki entry state ko kono kini ka MRC jing ba ka suki pala. Ladu usnya baca country bukan ka kalalong kaan. Bos ngosi kalong ba nilap popusin kelas su kut tang kata tak jing Jawa jaka kut jing Aida
sipang la sanction sipang la di sanction dia kita ki kalau kita ki buat tei di dong si